Tunia hi episode 9 iningay diu ahi. Uzinin ziwun agal muzap chu ageldo in kimte na amuzong chu ageldo tai. Lungdon manin swante in mai anatovin na hile anu hin agamudo ahin alungdong valin hoilang phagu na hi ham ati in uzinin inlang chidi katile ka keng khamwala ka kichol pa he ti tai. Wunin swan chu Mr. Bekte na panin ahin puido tan amanzong. Kut ikitu tu a inizam khom lai ka geldo e na khot ne hin pir ati in a khot sangin na hile chuanin zongza cha sa chun a khot cha tu da cha hi in hlun ka imut ding a hi in hlun phal ne hin thodo in ati tai chephanin jibunin lampi a hin gari a khamin a khot chu a cho pi in a hile swan chu aza cha kezin jibunin zong swan hi alung si do a hi tai nang zia ka hin nom a hi ati in ama hin a thi ding a ki he zi hin hi chi chula a sei pi ngampon ka hing nom be na lai zin hi chi zi chun kathu sei hi ngai zin lang ka nong zuin ati na hele swanin zong henge ati tai inagalu na hele wuzin nom ta in sofa a na ki zamin news a so do pha le phata in ki viang phan ka ti lo ham ati na hele swanin min ka nong thim zui zong le ka zam theinai ati in anu hi aga chin wuzin koma imin mi khat ka ki mu pi wa ading a he atin ahung nai po ati na hele wuzinin ininga incha zong ati poitin alung no mo in lung no mo ta chona chi do tai anu hen swan koma gambling list article ke ti chu ipi sei na ham numei na hi in ching theizin a hi lo bol hen ati in swanin anu chu ale zol tai chunje in prosecutor khat hi aki mupi in swan koma USB umpen chu jingle na hin la do pi te na ti na hele prosecutor pan masa aka ki thopi pe da chu phata na ki chin tup ding hi chulang prosecutor office hi mi pi ading a hi in mi khat individual ading a hi poi ati na hele chunje in azol na ding in lekha khat a hin la do in casino resort ko hon do pha le na dukan bol na ding room khat na pe nangi ati tai aki mu to chai hlon hin sunje zong achi do ta in a hele secretary pa na nanga in sunje in jingle emergency board meeting ka coding a hi in Mr. Bek mi ho chu na su thip hinam ati in a hele secretary pa hin e hon imacha bol angai poi gambling list ahung po na panin imacha bol ngam ta po ve Vice President Panzong e hin pan pi ki diu hele akilo min ati in a hele sunje in USB a hin la do pha le reporter choi pi in lang a copy khat simin lang a copy chu koizin ati tai tuanin jibunin message a hin thot ding chu anga lal ke jin som khat zo hin in kalhung tai jing ka le mata a ka hung ding ka hung pick up ding ne hetin message a hin thot in a hele amanzong a ko loi chalin jing ka le bola na hung di ham ati in jibunin na tonga na chi di ja ka hung pick up ding ne he ati in swanin chi chu angai kho poi ati in a hele jibunin nanop lawai hi zong le kho poi ati pha nin swan chu ada ke nin ni hung pick up min ati tan jiwun zong ki pa ta nu se swa omin a hele metung hin anamudo in chiphane ma zong phone koi ta te ati in a koi tan metung in a het nom je chun na phone ne hin pin ati in jiwun anom po in a hele metung in koi to na ki howa hitia cha halipa se swa nui na hi ham na lo na ne hinam phone na hong ki bolela na la pon ina ka nga la mun het lo ham ati in ama zong hi akinu sa in a hele jiwun in adai ki nin na hlemin metungin he banga thi di ta a dating na chi ki na lai mari la hi pontin amala mi dang to ki chiang tan koi momong hi ding hitam ana to ding don lo hela koi na ga ki mupi momong ham ati na hele jibunin nang ta san na zala phata ana to je anang ka ngan si na he ati na hele metungin tu ni chana he chan gen thei tho ta ami na ta san na lai ham tin apho tai Pak Dr. Dana ki sim thu a victim pa aga thana CCTV footage chu ave ovin kimin kum nga masanga Thailand na tilso information zo si zong so hin khol do in jiwun api in a hele jiwunin ama zo chu a lepi in nangin koizin izemti a court kai na bang ka hin nei kha hele chiwa hi nei ki thopi ding a he ati in Kim hi lawyer zong hi a chairman pat advisor a zong anaman a hi jiwunin USB khat api in chiwa hin information zo si omin na hin man cha theiding a hi ati in main Morino company bit ki bona le kha zong chu a hin la do in a hi le jiwunin jintek hin information am munom zi a MRB ho inspector dana pang a hi in Thailand na natural gas bit a chu amalam kaina a hi ati na hi le kimin chithu hi ong ki thana public in a head po wa hi le Sunwu group zong ichan ham khana boy ding a hin phading hinam ati na hele metungin Sunwu group boy di hen na team ati en jiwun koma
masanga eki ho na to azat chum tan company inung la pha le eki hop ding he na ti loham ati in alungim ke ta in a hele zibunin thiding sa ke bon nei hu hing theya hele company zong na cho hing thei a he ati in metungin ke nem ka bolding atin alo hang ke tai kima chi ding pha ne na ga tha do in Mr. Big in Swan amat thu chu asejin a hi wangin lungkham hi in Swan hi imacha atipon a safe nai Kegel danin izem tin sunje langa pangleng Mr. Big in sunje khamna dingin Jisu ahin puido dem ka tilela ahi poi ati in kimin ahi lole Jisu hi Mr. Big in amat ahi dem ati in jiwunin izem tia sunje in amat ahia hi le kanaw nu hi tu chan hin dam ta ponti aji chu power of attorney zong akela do ahi tan hing hoi ponti ati in kimin Jisu imachati ponti ati in jiwunin tuan dingin zong halung kham hi in imati ponti aboy na loading in kay man umpi jing nang kati ati in kimin Swanin aphal po le kay wang kho ka sapoy ama tu ki hovin ati in ama zong achi do atay sunje in agalhon hin mari hilung no mo thimta na umin aman zong doktora na chi loham jingle wang na hung pi nang kati ati in Mari athuza to alung thim anom pon sunje khot chu athamin na khot na ki kap kha a chu nana ha sa am ati in a hele sunje in asot waltan gyaljong ka gyal do thei ta poi ati in mari in ki su kha na chu epidril na bol pe no hitade ati in sunjen ebola chu ho chu nei do ham ati na hele mari in mo a kalung thima omja ka hin do hetin ai imin sunje in a gyal hi in nom ta in ki cholin ati tan Ahi wangin mari wangchun gin mona na sata anayi sunje in gang chalin apa phone bolin mari koma jiwun thu na seyam ati na hele apa hin ka sei poi ipiti ham ati in sunje in imachana na sei lo helding a he ati in mari na ki hona thon chu athim za in alung thim anom mo le jing tai Tingka hin jiwun zong phata in aki gong do in le metung hin athim vet nin aman zong het pha nin gang ta in hung pot do in ati in metungin aki von hoi sela hoi laya chi gu na him ati in jiwunin Mr. Beg thim china ka chi gu da he ati na hele metungin chibo si chudan ham atin ama hin aging mo in Hilkhat namwang ka zathimi ati na hele jiwunin ka loson ka khel ji a hi bo vetin akile min Swan ko ma chi ding cho sei do pon metung hin la aging mo le e Swanin ain mayu wachun ananga lal ke ji na hele jiwun hi aga chi in agari chabi cho pe na hele Swanin ka hung puide ni hene ti thambala chabi nei pi hamati in jiwunin kin gari ka tolding a he ka tipoi ati in Swanin tol pong ka tetin ada ta na hele jiwunin Tunia hin na melbo ka vet jing ding a he ati in Swanin gari atol pe hin ave jing in anui nui jing tan Swanin yang khan ta in phut lo Halloween gari chu a khamin na to de du a hele ne ki su kha the hi chu metin a pho in manjong cham khat nin nga in atin gari apat chu na komen be nga hin aga chin China langa Jisu thu holding a angan si nu chu sumaga thonin thu phatan hin kholin lang nei hin he sa in tin message jong a thot tai be nga pat nin a hung pot do in a hele jibunin phone chu ala pi in a message chu ave na hele suma hlom thim ji chu na manjong mango juice na zu lai sangin sumna nei mozo e nana to hi nga ta na ti in a hele Swanin ke sanga ka boss pa ho nei mozo na lai a hi achunga khu complaint tampi omwanga khu asapon law school a graduate he ji hin police an ama jong le ahung ki hu do pe ji e ati in pen hin chaina langa nu chun message khat a hin thot pe ye ari hi doctor a chi ding e jong aki gong pon sunje ko manang an na chi masata na ti na hele sunje in tuni be na hung ki puile ka ti hiza hi lo le tu ni hla dinara i chi do de ham ati in ari chulung no motan chi ko min ati na hele an na tong no chun numei naw wap ti lai le mood swing anei ji a hi in na he thim ding a hi atita in sunje in achuti le hospital a phata in anachi tan ati in chipe hin video khan hi message ammo in ave na hi le ma jong hi ti za thim ta hin a tan hin la sei do nom pon construction site na boina khat a metin achi do in room khat na hin aga lot in a video chu ave in a hi le a video chu Jisu video a hi in Jisu mel amu mo hin ama jong ati aza le jeng tan chiphan in gang chalin Mr. Big phone a bola hele a phone hi achi theikit poi a office aga chi a hele Mr. Big anna omen amanjong Jisu hoya hamtin adongin na hele Mr. Big in chin het nomji achu haiman lo liwa na hung hleidan ham ati in sunje in hoilaya ham ati na ki sen tan Mr. Big in company nei ta ding hi ama bo a hi in tiji achu shareholder meeting a azaw te angai jin power of attorney zong ka hin la pi anang ka pi chumi ati na hele sunje in chairman position zong pi ding nei go momong po in angin zong na dei na muding na ki hi sa ham
Jisu hong ki lewanga aki khielding imacha poi ati in hi le Mr. Big in chutia hi le Mari ko ma Jisu thu hi ka se ngai ding a hi tai ati na hi dan hi sunje in Jisu trole a anatol do pen hin gu thim cha in pak hin anathim chin chinin sunje in Jisu chu kara akoi lu na awan agala ka hin pak hin Jisu chu anagu do a anazampi a hi tai sunje in chu hedo in hi le pak chunga chun alung a hang the jingin Mr. Beg in Jiwonin amudo masangin in Chen Hotel aga chi inang Jisu ga kimupi in atitai. Detective Holo in search warrant akichoivin Panda News achun aga chi tawin office sunga thilkiu ho chu abonin achom tawi. Uzin in VIP li zong chu apedo tai chepen hin chaina langa no chun swan hi message a hin thota in a hele swanin kahungwa ki ding a hetin gang chalin a thleido tai. Sunje in board meeting a kauzi hin director hanjong ananga nga wina hele ama chi lozi hin anga lal he jing tawin mi nga pau zo hitalawin Mr. Beg chu aga lut in jintek mai chang lai ta chu abe pi in pibola nang ho in ke haina ding thu hin a sei sei hamtin alung a hang tan tunia hi sunje hi meeting a hong thei lo ding a hi ma be in meeting bol tau te ati tai jiwonin metung ko ma Mr. Beg le sunje hin na thim chin chin ding a he ti in ama le swan hi Jisu holding in achi do hlan tai Jisu chu in Chen airport na hong thong tai ti het pha nu win kimin ke zong mi ngan se thei the anangan si tang ka ti ati in phone a bol pe hin wuzin aga chi in aki honau chu aza azi ena manjong swan jong airport langa chi dan ham ati in a thleido pe pe go na hele kimin a khamin Jisu hi jiwon naw nu a hi in company nei nu ta ta hi in kum nga lang pi hi anamangin tua hi hongkinung le a hi in jiwon tle swan jong a hola chi hlon he ti a sei pi tai sunje meeting don talovin Jisu umna hotel a chun aga chi tan Mari jong naw awap ta ji chun akipa in doctor nu ko ma aga chin etil ultrasound ila di ham ati na hele doctor nu in cham khat inga phot ngai ding a he atin chephat emaz a hong po ni na hele a phone a message a hong chenin avet na hele Jisu ka hi in Incheon hotel a room number hi za zanin ka omen ni hong ki mopi in te na hong ki het sa in chephat nin ate pu ko ma gang chalin chi hete ati tai sunje jong hotel sunga chun aga lut nin room number a sei pi na wa chun ko chu all chan a hongin a sunga chun aga lut ta in a hele koima cha ana tapoi swante nin jong airport CCTV footage sa kon chun Jisu chu a hol hon tai sunje jong alu hang walin aman jong gang chalin Mr. Beg cho phone a bolin cha Jisu hoya ham gang chalin sejin ati na hele Mr. Beg in emergency board meeting na covid nang la lo ati in sunje in hoya ham gang ta in sejin tin aki se ni na hele Mr. Beg hin director ho za za na ding chun loudspeaker a koi jin mi khat pa hin hoya no ham tu nya hi Mr. Beg a hai ding thu iki holim ding o hilo ham ati in a hele sunje in tunia dingin meeting cancel a hita in a hi wangin Mr. Beg case hi avelit na laizin akit meeting pha le isei ding o hitai illegal gambling thu a prosecutor ho in investigation apat wa ding o hita in ti in abanin Mr. Beg koma court homa sanga na ki zum so nom lo le gang ta in na chamin haizit ati in Mr. Beg in ichi thu cheng chu sun wu group nei ta ta te kam changa pa na ka za nom a hibowe ke shareholder meeting pha le ki moto taute ati in ama hin la kho asamo mong pon meeting a azaw sa nom lo ji a hi sunje hi asol do a hi in sunje in head do phanin along a hang the jinge Ibon tenin CCTV footage sa chun avelhonin na hele naw no hi wheelchair anu me khanin a hin tol do chu amulhon tan alim chu aprin do hlonin mi hi adong le le hlon tan na hele pasal khan hin chite ni hi ka mukha e wheelchair a to no hi ai imumu jingin no hi pharmacy a chin lo khat aga cho in dan hi Songi Island lang azon hon hele ke lome ati tai chephan hin swanin island lang chi na ding ticket gang chalin alan mani zongang ta in a thleido hlan ta in a hele chipet hin wujin jong aga chi in ticket khat aga kela tai sunje hi alung a hang the wang chun upai anei tapon a secretary pa hi asolin president pa in Mr. Beg haina ding thu a sei chu withdraw ake bol tai ati in ipa ni Mr. Beg zong achi do tai secretary pa hin khat pa ko ma hin Jisu hi Songi Island langa o me ti a sei pi phan hin gang ta in sunje chu phone a bolin na chu a sei pi tai
sunje hotel lapan in hong po chatin na hele mari to akitu hlonin mari in jisu in message hin thon he tin a sejin construction site langa ka chi ding he na ti he lo hamati na hele sunje in chi in jisu laya hin o me ti phat wa ka hung a he tin akilep ta in na hele mari in jibun na hel sa am ati in sunje in kimula wa hele lungnom mo bep ding a hin chi ji chun ka hel sa poi epi hele nang ina na chi masatan ke man chom khat ga hol le na lai jing ka ti ati in mari chu achi nom po na hele sunje hi alung hangin apa ko ma ebola naw wop khat hi na pui le ham ati in pa hin ke phalam ta in achi na ding ka het lo he ati na hele sunje in gang ta in na nung pui in ati in ama jong lungnom mo ta tabang khon achi do tan pa hin mari ko ma alung hang ta to kilowe chi ta te ati tai sunje jisu holding hin bot khatna island lang chu azon tan jiwon le swan jong chu aga thlung thon ta in mari in jiwon chu fan a hin bolin jisu in chen langa thu ka za in sunji jong a holding in achi do tai ti chu asei pe tan chiphan in jiwon in metung chu fan a bolin jisu number chu track bolin ati na hile metung in jong gang chadin a number chu track a bolin na hile a number chu a ke track do theipon chiphanin aman jong hin track jing pe in kating ka sei pe he loham sunje en jisu asele ka ti chu me ati tai sunje jong aga chi e ti chu he hon ta in swanin aman a hol do masanga e hol do te ding a he ati na he le jiwonin wheelchair a to a hi je hin car ti lawa hi lamhla lo deu a he ati na mani jong taxi driver ho chu alim avel sa hlonin adong hlon ta na hele driver pa hin songi bit sa ka ga tha e ati in chiphanin amani jong bit langa chu achi hlona hele la koi macha anom kit poi sunje le agyang ho jong hi island chu aga thlong ta ve jisu hi imut na lo api ji ovin ai imu mu jengin adon no hi fona mi khat to akhau hawin jisu chu atho a he le kho a hepon chiphanin aman jong apars akila in tilcho ding hin achi do in hotela tong pa chu sum apin kom hlon hi koima ko mana sei lo ding a hi ati tai pamlang achi do a he le swan te ni to chon aki to pe lovin swanin amel amu mu chun lima nu a hi chu a het phan hin anung hi athim zui le tai manu jong thil acho chai hotel la anung lut kit tan swan te nin jong anung azui hlonin amani jong hotel la chun aga lut hlonin na tong pa ko ma chun alim cha vet sa in namu kha hlonam ati in a hele khat pa hin hitabang mi hi om khapoitin a lep tan tibuni na he ji chun hoi lai room hamtin adong te jin khat pa hin a poitin a lep te ta in tibun jong a holding in a theilu ta na hele swanin gang chalin fire alarm chu me loi chalin na hele hotel sungam ho chu alarm gin ji hin azam ta win jibonin anaw no hi room tin chu a hongin a hol ta na hele amupon nume kha chi phei chu hi sai na ve na hele an hi kit poi jisu jong ana zam do ta na hele khat nun jong amulo phan hin alung agim hle e swan pam langa din le staff pa chu hong po the in swan chu avogo in na hele wuzinin tola chon a chon hlu in khat nu jong chu pam langa ahung jam do in swanin amu phanin wuzin koma dal hite tin adal hon tai sunji aga hlung chanin a hi wangin swan a hi ding lam chu a hepon chapang ho koma asung ga holovin ati tai anu hi azamin abos pa chu a fon loi chalin a hele jiwun hin a hin dal lut pein jiwun se hilowin swan le wuzin in jong a hin dal lut pe hlon tai jiwunin jisu hoya hamtin adong in a hele khanu hin ka hepoitin a kilep min azam go na hele jiwunin anung manin message ki thotna number chu ko la hele khanu phone na chun agingin jiwunin chi hena sa chu na ki het mo sa hamatin a khanu jong chu a kilep te na lai jin na hele jiwun alu hang walin bang chu a hen ni na hele a kho jong chu a thi a po liu jing tan ipi ka bol khela hitia hi nei bol ham ati in swanin jong no mo asal he e jisu a hol mo hi Mr. Big in jong athu hi anazatai jisu hi amit na chot ji hin in ki ka khan hi amai le in ma jong anazami anu hin imut na lo ani sa in adal hata in a hele ama hin alo hi wal lowin akama chun a hin si thla in ahung tho do e cha ko na hi ama hi ol cha ahung jam do a hi akisial na kom cha chun sunji aga chi khatan chipen hin gari khat hung thlei phei na hila het phanin ama jong gang chalin akiselin gari achi do phanin sunjin aga ve na hele amu poi Mr. Beg cho phone abolin ke nei thlep le ka ajiwun ga hlung man ta hi me ati in Mr. Beg in abon owana nga a hi in na lo hin lo in ati in sunje in tol that nei hi sa nom ham ati na hele Mr. Beg in nangin na tha lo jong le jiwun in na hin tha ding imacha ki thlen hin ka ti nei loham ati in sunje in sangana na het sunje tabang chu ka hitapoi ka sei bolin ati in a hele
Mr. Back in Sunbu group to Mari ani nya na chanding a he ati in sunje in neigi na chu ka na ponte athil si boljo si ka phon zal ding a he ati in Mr. Back in Jisu na mu pha le na longel ki khel tan te ati in a hele sunje in ipi na lo ham ati in Mr. Back in na het no ma hele nangin ki khol do in tin phone athat ta in a hele sunje chu alung adong ke je Mari in jiwun phone abolin Jisu na mu do hitam sunje in amudo masangin hin holdo te zin ati in a hele jiwun chun ipi asei na hi di otin alung dong ke ye Mr. Bek dinga gin mozi chun aman zong phone abolin kanaw no nei nung pi tan ati in a hele Mr. Bek in ke koma chi thu chu sei hi in na sei no ma hele na loi pa koma ki sei jin ati in jiwunin pi ka bol khi lu ma hi tia nei bol lo ham kapa na thousand phokop set lo ham ati in a hele Mr. Bek in na pa that chu ke ka hi pon sunji a hi bovin loi phalo na nei kha hi mi wang sita na hi chu chu Halloween chairman position jong na pikit go in ati in jiwunin nang koi na hi ken kho ka sapon na hai hu jong phata ka mel chi a hetin phone athat tai Swanin pharmacy alo acho in wuzinin aveve in mukhana na dina hele jiwun agachi in paksik hok case le tu ni hla nei ki thopi jiwin ka ki pa e koi madang ka ta san pon nang bo se ka ta san na hi ati in wuzinin Jisu hi missing report ibolova police ki thopi na thamkhat ila ova pha ham ati in Dibun anom pon to ka ki surrender le kanaw no hi ki muloding a hi ati in wuzinin a hi lo le na ki surrender nom lo ham ati na hi le jibunin kanaw no ki mudo pha le ki surrender nang ka te ati in wuzinin swanding imana gel lo ham tunjong lungdong ta na wa le le in si in lang ga poison ken thu ka sei le la ka thu se angai momong poitin a chi do tai jiwun akhot ki su kha na chu swanin atom pi in jiwunin chamkhat be ki cholin tin achi go na hele swanin akovin jingle imudo te ding o he ati tai ai mu thei lhon lo pha chon pamlang atol hlonin aki holim hlon tan jiwunin jana hi tia po do le le safe poi ati na hele swanin kaboya hele nang ni hu do di chula atin to khom thana ki holim hlon chu bujinin agal vet venin ama hin swan hi adei a hi wanga asei do ngam lo a hi Swante ni zong Jisu holding hin akipat do kit lhon tan un khada pat nin akipat do kit lhonin na hele sunje secretary pa chun amu phan hin gang ta in sunje chu phone abolin sunje in gu thimin anung hlon chu juin ati in aman zong athim zu ya hele jiwun hin a het phan hin ki tu cha he na ti in agari chu ha tolin atolin mun khada hin akisel hon tan khat pa hin aga hol mota in amu lo phan hin ama pa zong chu achi pe pe tai jiwunin sunje in a het do a hitan ikino ngai tai ati na hele Swanin mitam na la iga hol ngai ding a hi layat ki sel pending a hi atitan chal khan hin secretary pa ko ma chun thu khat aga seijin secretary pa in sunje ko ma Jisu akimodo tai ti aga sei pi e panin agin mo bang chun Jisu chu mi la ala hin awa le le in amanin zong mi la la hi a hol le le jing thlani Jisu awa le le nan in ka la kha hin aga wa lu nin Sunje jong a holin a chi na hin phone ging khat azan avet na hele mun khana hin Jisu phone chu ano me Jisu hi pasal khat to ke tat to na hele to la chun a hlu in a ki chal he e metung hin ana phone da na hin sunje hin a track o hi a hetan metung hin phone na hi hoi lai a hi a hol do tai Jisu ki chata omje chun in veng ho chu a hung do so ovin Police call de ati tawin na hele Jisu chu aki chake je swante ni zo amu lo phat hlon hin alongim le hlonin ke nga hin awa le le hlonin achi hlona hele mi ka gin khat azza hlonin amani zong akoma chu aga chi hlona hele Jisu a hi en Jisu chu ki chata in awmin jiwonin amu phan hin aman zong na upa ka he ati na hele anaw nu hela ki chata hin apeng peng jengin jiwon zong chu alung dongin u ka hi chu me nei het loham ati in Jisu chun ki chata in lungsi ta in nei hing hoi te vin tin ataw taw jing tan amit ha cha ve na hele khomulo a hi chu a hin he do ta in swanin zong a het phan hin ama zong gang chalin achi in Jisu chu akai do tan jiwon zong chu anaw nu hi tia om hi apon na hle jingin khano in hi tia abolo hi athang atom hle jing tai tunia episode 9 SAU hi chan hin ana chai taw hi ti